Hey, All India Radio, Mizo lani. Chanchinthar a chair to Larem Sang Ralte. Health Minister Dr. Al Thanglianan Mizo in COVID-19 ne turamamo chang shanga cleansinga. District Hospital te ICU ne thwai thei nan chaktaka malak pui turin Union Health Minister again. Tukin arwa sur tlitle real tlavangin pangzol khwa chen in chung samsari panga vera chia. Voini kovel chandam tura Isua Krista ken bi ani champapa Good Friday ni a kumdang anglo takin COVID-19 shupui leng wangin hemi po le hian biakin a inkhom omlo. Prime Minister Narendra Modi an kovela COVID-19 shupui leng me ka thian tharam te pui turin India in pe rengani ati. Khan Health Minister Dr. Al Thanglianan Mizoram in COVID-19 ne tura mamo chang a cleansinga Zoram Medical College le Aizawl Civil Hospital baka District Hospital danga te ICU ne thwaini thei nan chaktaka malak pui turin Union Health Minister again. Union Health Minister Dr. Harsh Vardhan Hovin Khan India Ram State Shang Health Minister Health Department me pui moten video conferencing nain COVID-19 dauna na malak na le imbo sai dan te an clear hova malak zel dan tur le mamo thil chang an soi hobani heta hian Dr. Al Thanglian chuan Mizoram in ram dang nena ramri kilometer zasari somni pani athui ane wangle Thenom State Shanga COVID-19 ve mu chu an tam so ta ka wangin screening test ti zong theinan COVID-19 ending na rangchi rapid antibody test le true nat test tam tok peturin angena PCR test kit po thanem tak pe belle thwai turin angen bok District Shanga mithiam microbiologist le epidemiologist mamobel ani thopo soyin District Shang tan basic life support ambulance mamo ani atia thoktu te veiwa zungzuna turlir theile sample da thatna iceland refrigerator le deep freezer mamobel ani thopo thlanin National Health Mission le Health Department da te somtam zok peturin angen boka COVID-19 and kolna tur chong thum COVID care center dedicated COVID health center le dedicated COVID hospital siama tura thil poi mo te ngai to puizel turin angen bok Dr. Al Thanglian hian ZMC COVID-19 testing laboratory dinani theina tura Sarkar le Ministry of Health and Family Welfare Indian Council of Medical Research le National Institute of Virology Pune ten thei to pa an puina zara COVID-19 test theina Mizoram ngeya om ta chu lomamati thu soya kungeng kima thuron poi mo taktak rang taka Central Sarkar in ron pek thina wangle har sana phushatura tanpuina sum aron pek awangin lom thu soibok Health Minister hian heng atothen te chaktaka bo zuini theinan lekha ziakin athon ngala video conferencing a hian Ministry Health Secretary pu HL lengmoya NHM Mission Director Dr. Eric Zo Moyale Integrated Disease Surveillance Program State Nodal Officer Dr. Pachomal Lalmal Somatan and Toy Omani Video conference nei zo hian Health Minister hian Aizol ka pui chung veng shanga local task force le police duty te atlo kwal ngala anin pek na le thorim na awangin lom thur sila ram le nam dam ko chhona tur a hoi sen taka ke pen chuak te an ni thu soin tha thla lawa theitop chho chon zom turin ange nani Heti la hian Khan ZMC COVID-19 testing laboratory a sample pathum and dikte chu tlaila la khan a result shet kim ngadani a an veilo veka an zinga hian ZMC en kolme COVID-19 venerin helpo atelani Health and Family Welfare Department chuan to chhuasia min pole mimal tlom ngai ten COVID-19 sepui leng mek dawn ata na tangkai le poimo tak kutti faina hand sanitizer an siam chok the chulom manti thuan tar langa heti rol hian film khur angai thu tar lang telin hand sanitizer siam chop chu quality thale sarkarin te fung asiam te tlingai turani awangin hand sanitizer an siam chuak quality thale thatlo hriat nan Food and Drug Testing Laboratory Central Medical Store Zemabo ka emo Repans Zemabo ka emo a sample test tir thim turimi pui te an nge nani COVID-19 awanga in Kharkip line lunglei kho pui chunga mi pui te thlai thar mamo pe chuak tura ala khom le sem chua boy pui na district supply chain chuan taka kalpui zelani lunglei district chunga bikin thlai thar la mu zung tur omlo na hmuna thlai thar sem kalpui deu bi kani a lunglei district huam chunga kho somni pakwa tangin thlai cha sang somni chuang lunglei kho pui le a che vela sem chua turin la khom mek zelani march ni somni pareta changkhan kalpui tanin tongden hmuna thlai thar trucks phur samli pathum lak lu ani to a heng thlai te hi azawa yin cheng noi somni panni le singli huwa chu tani heng jing a hina tam thamalak lu da chu zik hlum bokbon
tomato antam thing to pui le mayan te ania lung le a che vel me pui ten he malak ni an hlutle a thlai lak lu te hral zo vek zel alani thu voin khan sarkar to choina soi tun lai hi lo le pui le chuk to huana thlai chin hun lai ni a in khar khip banga thlai chi le thei lo ten thlai chi an le thei nan nimin khan horticulture sales emporium lung le di cho pisa a kun han thok tu te thlai cha sang somni paria chi zor chua sak an ni a cheng noi khat sing thum sang ni hu thlai hi hral chua ani bok nimin ve khan district supply chain committee rom man na in sia ha district a northla 3 khwa a strawberry ching tu de kun na thok tu te thar chua chu horticulture department refrigerated van in lungleya strawberry bomb chathum somnga phurlu ni in naktu ka zor chua tu mani tu ken ro sur tle le real tla wangin pa zol khwa a chen na in chung samsari panga achia Zinko varma dar nele dar thumin kar vela thlir wale real thoka wang hian siam that ngai khopin in samsari panga vela chia a pangzon ka chunga hian veng sang sang paruk omin veng tena real tla hian chen in ti cheta nei vekani chen in chung thlak ngai pakhat omin azat ve thlak ngai panga vela omboka adang zong chu rangwa pali le panga ti thlak ngai ani hlomani voin khan vc le yme te rom man na in khotlang huwa pin siam thana tlang tho ani a in chung thla na tan hian dora aba in khotlang hroi tu ten rangwa le tul dang an lani henga tan le tlang sen sawatan cheng noi khat le sing ni vel an sen thu pangjol vcp pularin amachuan soin branch yme sang sang na tlang ta tan bial tu mla dr vanalton puyan cheng sanga zanga pek thu soibok Miel tu MLA hian voin tlai khan pangjol khwa hi thlengin chia tok te chan puina om thei ang chaktakin angai tu asak don ti shilin taphang lo turin acha ani pangjol khotlang chia to ni na thial video le SDC ni bok puishal ram lianan amuna kal chelina enfia chia tok te chu thamuanin sarkar atanga chan puina om thei tur ang te ruam sakin atula man tur silpolin apengal bokani Chanchinthar hi All India Radio Aizola changa puanani Voini khovel chandam tura Isu Krista khenbe ani champapha Good Friday ni a kumdang anglo takin COVID-19 shupui leng wangin hemi pola biakena inkhom omlo kauthan sang chu Christian sa khoni poimo taka hian mani in thewa omin television kaltanga kauthan sang rongbol tu ten Good Friday pol la thucha an soi ngai thlakani a chung katam tak chon hemi pol hian chungin kho man nei ani When a Good Friday Puala kauthan sang rongbol tu cable TV atu soi tu te hi Reverend Larin Oma Presbyterian Captain Larin Moya Salvation Army Reverend Dr. Vil Dingliana Baptist Reverend Dalmal Somasilo UPC Northeast India Reverend Biak Chona 7th Day le Reverend H. Vidal Zamlova UPC Mizoram te anni a kumtina anti thin cross kongzo po voin khan Catholic kauthan chuan khoi khwa ma an nei theilova Aizol Diocese Bishop the Right Reverend Stephen Rothuang an hemi pol hian voin chanu dar nile chan ve khan TV kaltlangin pathian to cha asoya tlai dar lia Reverend Father James Zoden Lianan asoibok long tlai point khar khibna noya Good Friday chung kwa ingamazat tin or son takin an manga veng then khata chon information center atangin pathian to cha ngai thlakani Mamita po Good Friday or son ta kammanani a veng tena kauthan sang joint committee rom man na in khotlang aurin na le biakin atangin pathian to sei ngai thlakani a zanin hian KHJC rom man na vekin pathian to cha soina nei le ni ang champa ya chuan Good Friday pol hian champai veng thlang kauthan mi thlan bik ten cable TV pani mangin chuma dar som pakha changkhan pathian to cha le memal zai an pechuaka zanin dariata chunzom ani ang Prime Minister Narendra Modi chuan COVID-19 shipui leng meka India chu athian tharam de chanpui turin in pe rengani ati he tui Indian Israel ne na hydroxychloroquine apeka wanga Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu alom tu soina acha le na soin po Modi chuan shipui dolet na hi ram pani ten an tho du na ngai ni ati a Israel me pui te resel nan atong trai te asoibo Prime Minister chuan Brazil President Bolsonaro po lom thu sidin hun khir khan kara India le Brazil in kung kaina chu ama zong ain anghet zwala ni ati pon tongin Brazil President hian COVID-19 en kol na sixer dam doi sematur man ruwa India in Brazil pe ka wangin Prime Minister le India mi pui ta ne na lom thu lo sei to ani Israel ngen na angin India chuan hydroxychloroquine telin dam doi sang tan nga Israel ne na athona India he tiang dam doi siam chuak tu le thon chuak tu ram lian berani Israel hian coronavirus ve mi sing khathel omin mi samriat parukin an thi pui to a ventilator manga enkol mi za somni pakhat anom mek bok
Asama COVID-19 wangin zan khan mi pakhat athi a he state a he shi the pui ma saberani Assam Health Minister Himanta Biswa Sharma Soidanin kum somrok pangami hi Silchar Medical College athi a Assam a hian COVID-19 kai mi samni pakwa mu chu an to ani heti la hian Manipur sarkar chon an state the COVID-19 kai ma saber en kol dam tu medical team chu loman tangka fai chenoi somthum panga apedon ti apuanga Manipur a hian COVID-19 case pani a to ani Nagaland sarkar noi minister le advisor zongzong te chuan tun thla tangin an hlo za somthum PM cares fana kum khat chung an tho dona Nagaland Legislative Assembly Secretary te chua soidanin COVID-19 do na tho pui tur prime minister ngan nambo zuin PM cares fana tho turin thlu na siamani MLA zongzong te po in an state chunga COVID-19 do na tho nan an tlakhat hlo an tho ani Chanchinthar ti top na tlang pui Health Minister Dr. Althang Mizoram in COVID-19 ne tura mamo chang athen zinga District Hospital te ICU ne thoi theinan chakta ka malak pui torin Union Health Minister angen tukin na ro sur thlit le real tlawangin pangjol khuwa chena in chung samsari panga achia Voin Kovel Chandam Tura Iswa Krista Ken Biani Champapa Good Friday ni a kumdang anglo takin COVID-19 chapui lenga wangin hemi puala biakin in khoma omlo Prime Minister Narendra Modi and Kovela COVID-19 shapui leng meka thian tharam te pui torin India in pe rengani ati chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani